No, there's no any purpose. This is just to attend a function there. What will be the function? Function is Kumbh function is there. Kumbh Mela. Yeah, Kumbh Mela. Not only that, so there will be one sports program also. Yes. So will there be any political discussion? No, we don't have any. Thank you. Okay, thank you. Thiên hơn mà thiên mới đâu quay gì rất là dữ dội cây program mà được cái này à đã tôi giúp mình cho cái đầu mà sai juga ayo tu juga siang juga hanya dia tu kan ada dia mau misalnya kalau tu dua tiga sana kalau kita lepas itu dikan ada di UP dah masa tu hujiki sida makoi email sam la le de kwa humok de siga punna samina dore sargana tangna ko na siga khoi nungdang tu email minister gi MLA humok sangle ba punna samina dore okay